Oh ingat ratu palungo Gusti Pate durur medal palungo ratu niki titiang barakan mako dikesapun nyantos minekadi sepemargan Gusti Pate. Cara digowo munyi. Minekadi koentanan Koreano Pati Janopati Oh pianiro beprayo Oh kendurase kelawan cerakan Aing titiang barakan palunguh Gusti Pate. Ya Yatnu kamu yatnu Inggih titiang sampun saya ge Ya. Dalang itu hasil tuan kayu bangkit. Sampun. Orang sangran sekunang raju sana. Hari kala titiang wender ngetoneng minekadi koendana palunguh Gusti Pate. Angop titiang mawi bawo rebawo binawo. Ring dijarah titiang. Ian maring swarga lo kekaya siapa? Ian ring swarga kadi pengadeg Sang Hyang Indra pina kedewaning swarga. Mawi bawa. Kabinawa. Aeng sayuakti. Kang Ian mari wonten tengahing segara kaya siapa tuan? Dia tengah segara sekadi Sang Hyang Baruna palunguh Gusti. Sang Hyang Baruna pekakang wasa-wasi dengan segara. Inggih dewaning segara. Bawa. Sayuakti. Nggih, pantau. Ayun. Sayuakti koendana palunguh Gusti Pate sekadi punikau. Tuan kabinang bukit. Dia curi kramasi. Ruang krian canu patinatan. Ketangian cekit. Giring nani giring. Kau
Ini kan ini. Seduran doh, mas seduran doh. semua. Duran semau. Oh, you kita nonton varian. Itu kapal yang dulu saya ngirim kemarin Palung Gusti Patih. Durus. Kakang mang. Oh, cekulan. Gura kulan. Oh, you itu nonton varian. Apa biang di diam dulu saya kau ngirim dengan ini wadah Palung Gusti Patih. Hei. Lagi. Oh, you itu nonton varian. Kan lukat selalu klik. Pak sopek pijar ketua kupu-kupu iya acung pak kejang ujujet kecabek kejar kecabok iya nu mancing hang dinancing ini yang sampun saya Gusti Patih. Oh, itu nonton varian. Ayo. Mamang awak. Oh, sorry. Mangen tua tuan terakhir. Ini sapu napi saden ada kuentan Palung Gusti Patih tadi mungkin angen-angen gading kuentan Palung Haratu urus ke bawah menawi wenten pawacana ring titiang sareng tiga urus sawit nian hanu pakon sirem makraja
Wenten del pawajananida Sang Prabu. Apa ngulun posting satria mahkotama. Wendanan palungguh Gusti Patih pinakuh dohen satria mau tama. Unang ang ngerti akan ni kanang jagat. Unang amre kasatosan kanang. Sepatutnya nih mula mekarti kerti dikiri jagate ngawina dan rempoin dari jagate. Mapak hanu catur datmo dari kanang jagat. Iya. Dharma jati, dharma sadu, dharma kriya katekaning dharma santosa. Tuhan kegelaran patu di sana. Darmo satu, Darmo jati, Darmo satrio, katekaning Darmo santosa. Pusing Darmo Wenci ya. Darmo yanyo rumah sakit. Manawa siapa hanu wani wong sana si kasadosan kanang jagat. Nyen jebani Musa kasih ketentreman bumi. Ya iya tekira krian jana pati pinaka tunggal. Nyen jebani nakne tosing kesatria luwe mulene ane lakar ngarep. Ane jani Iye, hanu ling siru mah keraja. wenten pemenikan itu Sang Prabu napi. Lamu akan sidoi ngulun mecahakan siru humpu barang. Tuh, mangken dumun. Kan sampun kelebokang ring tengahing samudra. Tuh. Nah, cara satu oke gitu. Anggala amburo niki Ratu Gusti Patih. Titiang danggel manggen niki ampun sangkan titiang nandro nekadi kuentan padam nih ibu barang. Mau bener kadi satu. Tapi mawin sekali menikah sedurung tiang danggel mriki titiang boleh kejumno sareng sisiane pengawan barang. Duh, kan sisiane maruto. Mengoyo mengaku pengawan barang anu sisian pengawan barang. Ya sisiane nu pasiko gurune numino. Nah. Tuh, mun mangken punapi. Punapi ang manggen nikah Gusti Patih. Mapan doke nguni natan hana kasidan. Aku takkan siru humpu barang. Sing adong Sangadong dalan. Ya, kadi rasa subuh set-set, mategol, masih lameng haneng segala natan kasop siru humpu barang. Apa yang ngono kawisesan meset-set subuh cara pejalan Duryodana ketemu ngajak Bimo kan kepalasan nu masih hidup kelebokeng maring samudra kantun ngalir mau urip. Wow, betebak masih sing. Pantian sabun api kayuan paling gua Gusti. Eko makis dana, iya sari dana mangkin ngulun bifaya. Omangku takkan kau sayang siru humpu barang. Iya yang sabun itu pangantan ngancan. Ipun nunggu barang ngalian uru kador jagat. Lurus semagi. Lagi ya. Ya. Luahin mah katangian begitu. Gih. Lan bangun. Ada kau iki. Ayo kita tunayatna. Iya biasa. Ngulun bepaya angat terlampas siru humpu barang. Gih Duru Sumargo. Sira uning pangih ipun iman madan pengawan barang. Paksaiwati ngidang itu ya. Iya, yatna kamu. Sikir. Lurus. Ayo tunayatna. Dolen ini tangan udah. Iya. Kak jenggot kau bin ada. Cia. Lagi Ya. Ya. mau bener luar kade saturan sir pretian neng medang kemulan. Ya saja cara wortel loh. Kini hidup. Balik mau urip sir barang.
Pada jadi pati. Ngilu meruang main sih. Coba. Apa tepuk nih jani empu barang? Bagi 2 komisi. Tenik lah itu. Mirip pemeraso, umar uluk-uluk, onyang kamu berayo, ngidang mati angem ubara. Pemilah mesiar, empu barang po mati, onyang nyamu uluk-uluk Tadi ngerene pusanan pateh uliang cuele, kanti jani yang menyonyor ben prado, menyonyor ben mas. Wayah pakaian awak Gitu maksudnya? Kuliah ben nguluk-nguluk. Udah nguluk-nguluk sajaan tuh. Benar itu Pak Empu, benar. Empu barang kalangan cik. Empu barang anak buku dewo. Oh yuk kita gar kita rumona. Duh nyen demen malu nah. Jangan sing saja. Rakrian jangan pati natan sidop gotakan kau saya cik. Nirdoan ni kulan udah dikasat trio matamu. Yen sing idang omadian empu barang ora usah satrio karena jangan pati gitu bang. Bang sing bocol ni gajah begadang jemaah, sabut begadang baru. Lah ati itu. Lah tadi ngerawasan kesatrio matamu. Tinggi gelung angah. Berapa dia? Dong cicing singgah kadirasau bobang di palo jeng nagih ngenyak kentas Bang di bangkiang nagih menek kepala pang di palo nagih. san pate temo kita kawit nawang kawit sesan sira pekawan barang Mirip dot nawang kengken kawi sesane pekawan barang, ha? kene nak benan yoy dewo ingat kapeneng kauleng ingat kapenengane madan setro ditu maro begawan barang dang leh kesumnya loko yen seng maro ratu ingat ane madan kesumnya apa dan mayanyo seng parasido yen begawan barang bakal wireh titah yen itu Ini nabi. tidak bakal nyumpat watek wangke Yen cara bahasa halusang wake ngarcana linggih hidup betara siwon nyidang kewali yen beten nu menyi sing nyidang ne betetujon ada nak mati ada nak sing nu disetro menyeberangkan roh dan ne pengelah tugas wangkelah enak beng-beng akenu karena tekalih tak beng-beng aku pengen jadi kedateng mata malu buka mata lebar-lebar tonton kau sesan sira pekawan barang Urius mangkano marcana sira yang berawo sira pekawan barang Umi bor marwan dan kanangan reksa Sigre tuh tadi api ngendih mekebor Atuh. memeracu bubarak yukti mau sesu kalangan Luaeng bu barang lan. iwan yukti kita larakan di kanan haji udah paksa berawa enak-enak pada sikrat temudon tak hijau Yen kedo kok gelar dewo lan duan cendok ke usahaan dewo. ayo tekira krian jano pati natan mundur setapak ngarepin wong kiri ngarepin anaknya buku dewa enak-enak wijil kena kau sayang Kengken. Jejak nabi pondok. Bubarak Kengken bu barang. Adiang parang Kengken. Mangkana juga ikunan sampun warwari kawisayan tu Nah, tuh ki Subonawang Subonawang kesaktian caire.
Gitu pawe Watran siru yang Brahmo Sing adolen Betara Brahmo kami ngemang penuguran Mangkana juga yang matungani kita mari kanan siwa duaran je Nah suapi kami madan uli siwa duaran ya Lewat waringin sungsang kita bakaran Waringin susah ngadan penglihat Yang matungani kita mari kanan cangkang Uli bibik ya suapi Lewat campur talo Campur talo muliakan campur talo ada melinggi sareng sami melinggi Ian yukti kita mau bisa saya nak pada sikra-sikra Yun saja wae nah lane denga Janopati Kewaluan tekaknya Kewaluan tekaknya Uli pemurtian siru Mpu barang yaya teki Enak padu sikir kalangan di Ontian Wijie Titik kandang kasar aja Kumat Ikau perlu Dewi Tale tidak pensir luwiriade kiri mahu berukatun barang kalangan tiup mau sesuri pangutian jadi sudah tingulun natan makwe modal gitu mangkat aduran tanang larang kena menjelakan kau saya itu maki aku sesuri Pergi jangan mati. Kayak mundur sakti nih Dia ngapa keras hajian lembu sikilan orang tadi Yukti mau sesusir barang Pergi jangan mati. Datang bersama.
Munafi Gusti Patih. Dah Dewa Ratu. Urin, ada ngadeng, demi kadang bisa nyodo. Dados dan Sido. Janepati. Janopati. Apa keras dede. Apa rasang dewa we? Nuna sore berjirak Janopati. Nunas pengampura Didiang Kriana Janopati. Lali pemargan sirra krian Janopati. Ayo ingani kemami kraning mami dusi. Nas Pangampura Didiang Ratu. Nas Pangampura. Oh, riwus. Hongereng soja sirra Janopati. Iya. Nian mungkin nih beri kawisesan, beri keberanian tabing pada di kudang kaliasem. Dohene kawisesan. Kengiat suara Wipraya ngepek pati siruh bubarang makane. Dong misi nagih gede munyine nagih ngepek angkian ya mancut angkian pubarang. Kewaler ngenakne Janopati. Oh siruh bubarang Brahman dia Nadan Brahman dia lawan dengan dike. Kewalau diastu nyen galak tekane dewane mai empu barang sing jelakar pedhe. Oh penatan kanguru wenang bukit pelumat sana kaya makane. Mapan dewa sing nawang. Dewa melaksana cara kene. Iya tuh. Ora. Rub kenyongi kanak suara negara. Sawit nian ulah siruk empu barang makane. Kengkeng sajo satune gumine benyah gumine orang lian empu barang omongan sawuh ikang manusia ning pengaskaran ya tuh agawi rugi kanak suara desa makane. Diang saja ngelarang ane madan Buddha paksa Bairawa ngajong sananing sarwa wangke di tengah setrone do orang dewa ngae wuk gumine ngae cemer gumine gitu. Ya tua kita kangguruhna Pangi dewa nawang jani dia mau besan. Oh siru empu barang omongan sawa di kanang manusia ditansah opan paweh panugrahan dening siruk yang betari durga. Nah adone lantas anake buka diang ngajeng sarwaning wangke ane disedro sing jadelen pada ngarcane linge bedharapan man panugrahan oleh ide yang betari durga. Oji paksa itu kinaran ini makuenak kasih onodah sawu karena uang maring pengaskaran panugrahan ide yang betari sing jadelen mada haji budo paksa
bae rawuh mula wenang manadah sarwaning sarwa wangke ning manusa pangapinku nurutun sing sane iya Iking sawuh ikanang mat maring pengaskaran. Nah, tetujone totonan sing ado pelih yen diastune tiang ngajeng sananu ing sarwa wangke ada di tengah sedrone. Aku iking ade wangke adeli kanang pengaskaran. Lama kakena kasidanmu mari kanang acing dia Cetujone sing jadelen panggawang dewa ngajeng tiang wateking sarwa wangke itu pangilang ane madan badan kasar badan wedak ane madan stula sarira kumanti menadi suksema sarira kumanti sida kadi pengabdin manusane amor ring acin dia ya tansah lama kanu kasidan anu ngal maring sangkan paraning dumadi ya tumuwalik maring panca mahbuda pangidan ngwaliang sajeroning panca mahabudra pangdadi menadi madan panca tan matra pangsida menadi sabda tan matra guna tan matra pangsida manunggaling kaula Gusti yen tan kasumya kaberti keui kang sawa kabeh tansah mampu cuel kali yaitu angrugeneuy kanang negara sing nyidang ulian puja mantra nyidang merdeka mekejang mapan ado kawisayanane sing prakat benebeten-beten subuh beduwur sagitang lingyang ni subuhane menadi sananing buta kala buta cuil pateking bergala-bergali di tengahing pengaskaran ia terug kenyongi kanang negara ia dimir tanian pigawi wateking buta kala-kali sawi kanang wang maring pengaskaran do nyen melihang belih pen mau pocara konen prakat ben sangwiku ngeloko pales raya ngerasti tiang gumi gumanti sida buta cuil mekejang perlino ni buta tujon tiange pangsing ini dewa di gumi ni kuyak badane madan buta cuil mangki siru empu barang atanya lawan kalagan jadi tiang metakon nengendi ate berlatuh nat egi kanang medang kebulan aja rumenget korungu dini wateking sawa kabeh kanang pengaskaran jadi tiang metakon kini dijo pereratune mekejang di medang kemulan ngorang meyadnya sesai bakti ring linggih betara setro sing inget aku iya kata kining narasinge kadang medang kebulan duit tuah angawi sukani ngawak dia ini sing nak ngai kenal pedewekan pangbungah bedur gen luwung menah saja ngerene pepayasanmu ke walung sap nyanalin batis nu monotan di batis misiane badan lu geng suara dia bobab laksana dia menadi kanang beratu menadi kanang narsinge kewala natan karungu natan kasidan membahayu kanang rat singnya paduh laksana kaya wak manah kena he pang patuh munyi pang sajo laksana pang setinut pangidang ayane madan mepahayu kumi soyogian dia gitu menadi tabeng dada
lan para ratu Narasinghe tu rumenget dini kanang petak jana kabeh kelar-larat kesangsaran kelapu-lapu atekin sawa wit nian pola tingkah yang tekidana sangkala ada pebesen sekone nangyang ane madan upa cara gede di kayangan ane beten-beten di setone prakatang malu ne tugas dione dadi sang meraga pepanca pemahayu jagat para puri-pura purana kelawaning pura itu kumanti sida rahayu jagate tentrem kadi jati muda kewalo pangkitu kaguru riwus pasta diate ori pengabdin sirumpu barat anyum yuan teking sawa mepahayu anyum ikan amrak deki kita angunus saluara angepet pati sirumpu barat ya tuan ya tesudi sirumpu barang atulak mereka nang sudia loka yen supo nyidang mekejang bersih setra bersih gumi bersih catus patu bersih pariangan bersih dejengangon senjatuh empu barangnya dia matunggilan mulih itu ke tanah wayah ya samangkan bisa mansirama ya bapak itu nyen pengenikan itu yang berhari ane ketitah ring dia kulun angin ramu ya bapak Singgih ratu sugro ditya sok semua keneo sampun inganiku wawe hara sikian ditya ngatur paraman semu satu kakek pico pideket riku enten ditya suara dari bangkit ngulun satinut kelawani nganiku sadina ning mangke titiang jagi giringan api kepice bawa se jagi giring titiang lama kana sida mangong kasukertan di kanang jagat tujuannya nih mangdo becek wender jagat titiang wali ke jati mulo san mangken titiang lungsur mapamit sugro titiang mapamit Janupati kalagate yo Janupati yo usama sojate lo pemantung kani kunang su negara te nah yen kita cara raos dewa ni kemo mulih dewa laksanang tugas dewa ni suang-suang diang lakal merelino mekejang gumanti sideng merwat jagate ewala dengan akine rumenget ini warung wakyat bubarang wali ngedang yen pengenikan hidup bubarang lo pada kewingking kalang ada Antoni samangkan ada dengiring saya ya hendak turus memargi pada memargi manut suwagina suwapino suwak Oriwus Melayu mualek sira Janupati obtinian dirumpu barang bibraya otak maka sisian dirum bersama
Nenek dia jumpa kegelagat barangke nenek tumedun parut pining sirera ya bapak Wali surut Siro sang yang dewang Lopodo tumedun kalagade rom kuatin kanang wanya riwus karengu siro yang sinuhun ngajak ngamel ritua siro nanak dia cempat kegadang luar kaya mati perayaan ni Ramadan pedok kelawan siro yang sinu wala sigro kalagad aksano Wanjuan petuk penuh kumiwang marikanang agrani makung Antian kapinaut Rigraman sirun Dia cempat kegadal-talen Luar gunung Mahameru pawang aku
tindak lampu aku. Siru kalagat. Siru waduh. Sama kenapa kula liang sibuk. Dadi oingan ke anyinang akan siro. Nanak dia cempah ke gadal duit kaya maki. Menang kanu. Suwejo karil. Nak warah kena lawan. Nanak ingani. Oh, sisianku. Cempak ke gadang kalagade. Lilu ritua sirotuade. Ini kasihan pengen ke peperang tu bedoni kini. Kewal. Rengana. Oh, siru. Peraya. Lilu meruat dari kanak pengaskar. Lu bareng kalagate. Halu gukia dari bukun. Siramu ibabu biperangi neng mak siji-sijian. Wonten ning mangkat ya iya tiki sisiane ngani ke. Turing samang ka dalam berisi adik. Onte kakenoi kalang sanak tadi bukun. Tadi. Rani, dia panik kening. Kemudian dia, opon sirut tuan tu sangat dekat dia. Lumo jogging pada kelawan sirayang mah guru kaya mangki. Geles nane suaksana mije. Sirang bayu babu sangat dekat ini. Merangki kalagate.
sirah. Yah, manikan ni kayu mangke. Oh, dia mawasa-wasi lu. Yah, manikan ni kayu mangke. Oi, wasang ngerang sepunang raja busana. Oi, nusika. Oi, so pemikiran si Ramanik ni kayak mangke. Rup. Oh, dia kami nak ya curi kawan sila dia menikah. Rup. Oh, tindak kuwer kali kudu mahmeru. Rup. Mengadakanku. Oh, dia mengang-mengok karena berdius jalu. Oh, semua kena bakulun siriang maha guru. Maupun ya tek sampun pada kawan siriang maha guru. Menau dah hanus saja karya. No. Warah kena kelawan sirih. Yah, manik keni kaya maki. Liluri tua sirut. Kau sidang juga kalagande. Waruk tening sirih tuan tinggi. Manik keni kewal maki pupare. Optinya orang suki kana kau sesan. Olile orang tani kana pengaskaran. Lop ada cukup kawan sirih tu ada.
kanu enak pada lu maksud ana dong iringanku dan kau ingin kira kade enak pada lu maksud Walau makanya menjelakkan di kanan kau sesat, menjelakkan di kanan kegelar, luarkan, ya Allah, enak pada lu marisi. Oh, anu ini. Sang yang siwon nirwanos sang yang kanomu kaneng salilanku sarwo dewo mawakil aku aneh tungtungin rumahku sang yang surya chandra mungguhanin aku sang yang siwo mungguhanin siwo duaraku aku sakti tak unggul sakti sarwo mudur sinembah dan cara
Aku kadang karu kau sayan. Rina suka soriade. Tejani yang surya atau nak ni. Kewali. Halumu kalagade. Iyan to nang kaje. Ulo sisiyan to. Sa ating nutwari bawasanan. Lumari. Manik kini kalakan. Angkat juga. Lompat biji lakan di kanan kelaran. Sedek aku ngerangsuk kau sayang. Orang netran kuru sang yang Surya Chandra. Sang yang ludra maring lidahku. Aku sakti dan kangkul. Asing tubuh maring pertiwi. Oh bayu mesapnya maidap berkawenku. Kesanggu dan akasa. Waktu nembah maring sariranku. Sarwa dewasa, sarwa budak alam. Tujuh teluh kerancanmu. Menembah maring. Kalau juga beri kerana siluman ini. Ini. Walau mungkin pun pada ini. Beri kawis silu tuan ini.
Lomaki puparage. Aduh tadi. Alilulile. Waduh mau dikanang telani pengaskaran. Kok ada apa ya? Lo pada sumaura. Yang cocok sama kata desa ada. Oh, ada pilihan. Luar dari ayo. Kalau kalian jangan kuperasaan panik gini peparang jening siratuan oh duduk kira-kira niku ayah saya siripun ayah siratuan tempat ini meranti Tempat kagade merangki kelagan order dari lawan siratuan ayah saya seperti luar karuru kare ori kubarak waktu kini dawa lebih hati diri tempat kagade yang meranti Makanya, oh kinian siru bubarang berperaya, oh nyum waktu kingkutu, panik gini, aku kadang yang negara-negara,
Dan oleh wasirut Pemelarakkan ini Untuk putih-putih perasaan Pakai bebarang ya Lalu Haruan tadi kanang kedatwan